Nzira mwensobola kwenda no natandika kusuubiza ambulance. Tisuubizanga ku ambulance lwansonga ibiri. Esooka erwaniro ly'ebugiriri na ambulance. Ekyokubiri, gavumenti erina pulogulaamu ey'okuta buli sub-county okunyitamu ambulance. Era already sub-county edini dafuna ki? I mean constituencies. So olwokuba galiwo pulogulaamu ya gavumenti ze gyendidiku tisobola kwenda nakoba bantu nti njagula ki? Ambulance. Basebo ne banyabo ninze Henry Maganda Matia Kyolo tudenze ndi munamawulire. Oyo mukwano gwange muganda wange bamweta Asumani Basalirwa MP owa Bugiri municipality. Basalirwa, it is very unfortunate. Otuswaziza Asumani Basalirwa tijja kukowa kwogera kuba MP abasoga nga muli kugema obwongo bw'abantu General Museveni ali kubakozesa okusigala nga mukuumira abantu baife innuma. Asumani Basalirwa basebo ne banyabo muwulidde kati akubira indirectly akubira General Museveni akalulu nga gavumenti ye bweri mu kugaba zambiu nga bwe ina program y'okugaba ambulance naye njagala olabe ambulance zezo eyo ya Namutumba. Njagala mulabe ambulance government ya General Museveni zagaba mu buli mu constituency Asumani Basalirwa zayogerako. Ng'omuntu oli lawyer, ng'omuntu owali bayiro osuubira okulwanira eddembe ly'abantu, if you were lawyer, bw'obanga omuntu okulire osomeire mu Kampala oli mu Kampala, waba nti wava ebusoga waidda muno, wabulamu ekisa ekigemebwa abantu baife okubona nti baba wa ambulance za tukutuku nga iwaye Kampala n'abaana bo n'ifamire bo ezira clinic y'obona Kampala nga ambulance ekozesa tukutuku, oba muntu mukyamu oba n'omutima mubiino obutasaasira abantu baife. Bw'obanga Asumani Basalirwa otambula ni mukwano go Anita Amongo ng'alina emmotoka mukaaga, nga Anita Amongo mukwano go alina emmotoka mukaaga, aye nga Bugiri hospital erine ambulance ndala one like this, wawulira buli mulenti Bugiri you cannot even buy ambulance okujiwa abantu be Bugiri olw'okubanga balini ambulance endaleti. Aye nga mukwano gwa Anita Amongo alina emmotoka mukaaga, wabulamu amagezi agategeera nti if Anita Amongo alina emmotoka mukaaga, abantu 5,000 abalina okufuna obwiddandabi mu ddwaliro eri e Bugiri kyabwenkanya okuba n'emmotoka endala ate nga nkaire. Agozira magezi. Asumani ozira magezi gategeera nti ambulance endala eti one esobola okuvaawo yajja yafa mu njira, oba wayinza okubaawo obwetaavu abantu nga balwaire ku mulundi mulala ogwe balitoola ebugobi n'owundi yafa okuvaawa. Ekyo ozira magezi era you are contented nti eddwaliro erikola ku bantu district ina ambulance ndala is enough ng'ate nkaire. Era waasirwaza abasoga baife bona bakube mu ngalo oli bategeeza nga gavumenti ya General Museveni bwerikuwa buli constituency ambulance ng'eriba watukutuku ng'eyo gy'obona ye waife Namutumba. Iwe otegeera li bana mutatuniiza olowooza nze ndi musanufu okubona abantu be waife ngeyo na ambulance ditode baligaba buti esente direme kubasiriwaza mulumirirwa abantu. Eno yetuli tujja twafuna ku services enungi kozesa amagezi ago. Iwe Asumani Basalirwa omwana wo oba mukazi wo asobola okumuta ku ambulance eyo tukutuku eyo gy'olibona bamutoola Bugiri bamutwalanga Bugiri elemereirwa, omuntu bw'ava Bugiri ng'alemereirwa babalina kumutwala Idinda, that is around 50 miles. Omuntu bamusobola omuvuukira kwako katukutuku. Imwe muli esente daimwe n'Anita Amongo aye muve ku by'okusirwaza abantu. Asumani eddwaliro ly'e Bugiri likola ambulance y'e Bugiri nze nayendaku okutambuza omwana abantu b'e Bugiri mu tawuni mwidde omwana oyo. Abakozi bange Christian Voice mwidukire Bugiri tawuni mwali n'omwana eyaggwa ku accident omukono ku gaali yakutuka nga yafuna kansa ku mukono, omukono guno gwakutuka ng'emisuwa gyonna ebinyama byavunda kuno. Aye omwana ono nga beetaaga okumusalaku omukono nga Bugiri hospital tesobola. Bugiri hospital balifalinga omwana oyo Idinda bamusaba emiliyoni namba n'emitwalo 2. Omwana nga mama we ni baba we bafa ali ni dada we, omwana oyo abatawuni ye Mugiri mu mwidi. Ninze nasisinkana omwana oyo e Bugiri awo ng'abantu betoloire omwana
n'agema omwana oyo n'amugema ebifaanani naide Kampala n'ebifaanani ebyo ku iddwaliro lya Kosu Entebbe n'asisinkana omujamani mwene iddwaliro eryo omukulu n'amwegayirako nze ndi munnamawulire omwana ono nga baamusaba Idinda Hospital miliyoni namba n'emitwalo 2 okumusalaku omwana omukono ogwo kuba gwali mu kansa be yalema ng'omwana ali kujja kufiira ebugiri. Ninze nagema omwana oyo kujja Entebbe abantu ebugiri mwena mwakitegeera nayogera n'omusaadde wa Kosu omwana bajja bankobaleeta n'omuzaire we omwana eddwaliro baamusalaku omukono yamalayo weeks 3 nga banambye enze buyambe eryo n'eddwaliro lyoli kukoba abantu mbulisobola okwidandaba abantu ebyo nibyoyenda era oyo omwana Asumaani basalirwa omwidi kuba yali wa ku kyalo kyayimu ekyo buti abantu bameka abalina ebizibu bityo nga bazira maganda asobola kumubona kumuyamba eddwaliro lyalemu okuyamba omwana okumusalaku omukono nga guvunze guli kunja mu kansa baamutwala Idinda yasaba miliyoni namba n'emitwalo 2 basaba daadawo omukazi nga alina obwana bw'omulekwa omwana n'okuba mutawuni omwo ng'avunda yena atambula kyafuka kyakubonera ku kintu kiri awo kyeninaza aye nga iwe MP lawyer ozira n'amagezi gakoba nti koyamba omwana oyo. This was 2018. Aye erere iddwaliro likulaga abantu mbuli liriveroke Asumaani basalirwa Abudu Katuntu General Museveni Anita Amongo yamubataamu abakozeisa okubuzaabuza abasoga imwe abasoga mutegere Abudu Katuntu oyo Asumaani basalirwa abona abantu General Museveni bali kukozesa buti ebusoga era bakozesa okumala ibanga okubakuumira mu butamana eyo na ambulance omuntu oli mu amagezi joyinza nga wasoma otambwire ku Uganda ngoidi ni government nti ebawa miliyoni 2 ba MP duzi wano General Museveni yabawaire miliyoni 10 ako katukutuku ka sente imeka buli miliyoni 8 mulina amagezi otegeera bulungi boido kusirwaza abantu nga General Museveni oboni bwali kugabanga ambulance era oli kusirwaza abantu ng'omukubira campaign ngo oboni bwali kugabira olowooza buti akena Mutumba Health Center kasobola okujja bugobi katolayo omuntu nga amaadhi gagwire akakantu kasobola okutambula omuntu nga alemereirwa Namutumba ako kalumusa omuntu eiganga nga amaadhi gagwire kali mutola mu kyalo amagudo n'amabi aye ebyo ozira magezi era oli kusirwaza abantu tosobola iwe kugula ambulance kubanga Bugiri hospital erina ambulance ekyokubiri Bugiri hospital kanchi kukobere bwe nali ntwala omwana oyo ku Kosu Entebbe ababeidwali lye Bugiri bansaba emitwalo 35 bankobera ndina okusasula emitwalo 25 ga mafuta emitwalo 5 ja driver emitwalo 5 jachi ja nasi atambulira ku mwana ekyo kyabwenkanya ambulance ye Bugiri yakusasulira olwokubanga eriwo ndala abasoga bali ni sente edo era oyo omwana nze nalemererwa at that time nasala bwa magazine agamagano oyo omusaadha bamweta nayi avuga motoka abantu be Bugiri mu mwidi avuga motoka awo mutawuni e Bugiri namukoba nambonetera abantu bane Entebbe lwaki mulimba lwaki sente dibamazemu amagezi okulumirwa n'abantu bayimwe lwaki obona obulamu abantu baife twasoma ife twaide Kampala eno tusigale nga ate Museveni atukozesa kwirayo kutulugunya abantu baife betwaleka mu kyalo buti tuba tubayambye ekyo okusoma kwaife kuyamba kuti abantu banaife betwaleka yo mbyalo okusoma kwaife kuba kuyamba ki banaife betwaleka yo mu kyalo olowooza tuba titwegaise na muntu mubi tuba tubayambye ekyo abantu abo abakaira abali eyo n'abatusomesa omusolo gwabwe gwe twasomeraku bana abandi betwasoma nabo bani naife baganda baife twalekayo Katonda tiyabasoboza kuba tuusa ku level yaife nifo tulina okubalumirirwa aya Asumaani basalirwa Abudu Katuntu mubuuze bugweri erina iddwaliro kyeziranaire ambulance 25 years ngo oli mu parliament nimwe buti saawa eno General Museveni bali kukozesa Anita Amongo yabanjiramu tosobola kutegeera Anita Amongo alina emotoka mukaaga aye iddwaliro lina akamotoka kalalanga